Musasun COVID dia kalian sampai sya jail road ya kini dia kelai ka tang ki priyo ki banyak kijat itu bat plan kalau buat ki nong song ki hawkers on pemikan ria iki sya ki jaga ki ba soka dan upaya ki commercial complex kum kemuda complex nanti pulau market bat parking lot matang di min yang kena kam na IT ke district administration kat kum ka inventory bamidan jangki registered hawkers but yang tadi kejuk area pada min kelaka syaga music hub hakaba ki kingdom ki nom ruai dan ki dan sotan rai dan de wing dan juga music dan kalau mut hi ni ki nom ruai ki baskers kin yo ban perform silinda juga ni kan cakap kebomot bagi entertain lagi pedestrians kebawan beyak kejat turis kebawan semua mereka shalom kenang bakanya ha kat kum kajin kat Indonesia ya shalom kum the music capital jungkari India di ya ki nongshong hak itu jaga kendang ke timing ibu di timing ban kata beje ada kata beje kindai buat berlapan room bakal nampak di ini berbuat pada kita dalam sini kita ada kerana freely nak kita kena kita di kita kena choose ada kan sih nanti batang objek ini kena by election soalnya saya bentar berlingkung cuma maju amal shift ini beliau kemudian ID yang municipal board buat district administration buat polis sebagainya kan di nantikan dan dulu ki improvement work renovation ya ki lebih kejat buat jemput high ki segi electric cables buat mentatkan di kami kami kan di community bagaimana action are like na they ideally kan they ban poi schedule ki benda kemudian long long mungno benai Oktober ini ba na no kan benda completely the improvement pada nomor ba kini kali ba smart city initiative kepada sedang dari sorga telah ya kini kejuk smart city initiative kini ke tan kedan ke phase 1 jom ke list of areas to be covered under smart city meaning ba ni pendek syai ni kan nambah ndak kila already ini nomnya cat kila ni akaba condition ke ba bendu